Ekikoko kitamanyigwe obwahati kiriyo nikiyita kandi kiri kurya amatungo omuri ntungamo eky'abantu berarikirire ngo nabo nikirara kyabehindukana aho kisira amatungo gari kurenga omuri 30 harimo entama, embuzi hamwe n'empunu kandi zimwe nikisiga kyazihutaza oburenge ekiri kuzirugiramo kufa bwa nyuma y'akire kake. Akwa washanga ekikoko nkitahirire ekijunka eki kikakora emirambo nk'egi na zimwe zikabura utakaja munchachiriye kintu cyo kuzana uza tumweshi cyamugabugana ndo kuruga kureba kapira ona ni yesigara. Ekikoko eki cyatahirira abaturage omuri kiyaga mukinga igombororo rya Nyabihoko na Nyabushenyi omu district ya Ntungamo abari kuriragangire koma bwa nyuma y'ekikoko eki kutaho mu biraro byabo kikita amatungo gabo nagandi kikagabuzaho. Eki nikigambwa kuba nikibaga kikarya kandi kikasigaho ruhugonka nangwa no tugufa konkito kutekateka kwite warebe ngere ikiziriremo n'ikintu kikukozesa kuri se ryara kugira ngo ninkembwa ninga kine kikwate byara kibagise byara ari twego kibenje ry'empunu kibenje ziryasigo mutogonka ndiza hakeji cyeza kizandijo mpaka zetorora twazo mu cyuji twashangamo akana kantu korobaju kandi n'uruhu cyabaga nuko twabishanga mwene okuna batebeza nanye nuko nimko mukasheshe nkabishanga kandi nuko ekikoko eki kitahirire famu ya Elias Ainamani omuri kiyaga omwigombororo rya Nyabihoko cyahitamo entama 5 mukaga zabuzibwaho kandi ezindi 8 zawutazibwa nezimwe zishanjirwa mu rufunjo ziri kukabakaba okurugirira aha abaturage. Ekikoko eki kibire cyatahirireho ndijo myanya ngarugonjo muri Rushenyi aho kisire entamina Nyaburiza Ruhama cyitayo 20 kandi mukinga na yeri kushango muri Kajara kisireyo kandi cyarye empunu ziri kurenga 5 ubwo kiri kusigaho mutogonka ekiri kumanyisa ngo eki kiriye njetora district yona ahakuba cyahikiro mu myanya iri mu Kajara, Rushenyi, Ruhama aho abantu bari kushoborera ngo eki kibasa kuba nikija mizi gaba minjo mu rufunjo na munonga kiri kukomoka mugero gwa rufuha na urene ubwana gwenta mano bugera tenta mubunde zire shoto kampora mu rugo ishanga kibure ntama ifitire intama mu barezi beziri 18 ubwana mukaga twiniho ubwana bubiri ubundi ubuna bwamizamisho tami 18 nibuvurire denina nozire kwebye merambo noruhu kandi norubaju. Abebembezo mbyangevi baterira abantu muranga okuzora misho bakarinda amatungo gabo nangwa n'amagara gabo ahakube ekikoko eki nikibasa kurara cyatandika kurya abantu. Nyenda kumanyisa abantu bona ngo n'amatungo gatakagenzere nitwe twina amagara gitu cyakugwaho okukitwara amatungo kikiri kusigaho niwe ezenta ameze mu kureba zifire ezindi zibuzire turi kumanya niwe nabanishaba mutwagaruzo muhigo nko gwakare tubanza tumanya twekoramo umurumo abashija twata amacumu twataci na security tuyamba tubasa kureba ekinde kiyone kitahirira amakagitu amatungo gitu kitakatira umuntu ahabwo kubesha hayone twarebe ntamba kunganyenca kare n'umuntu twahurire empunu umunyabushenyi n'amatungo gana gagenda mugashana bashanga horuhu bashanga heshagama wenanisha bangu abataka ba kiyaga abo mu rugo rwa kiyaga abanyabare abarwibare jiro kwe kunganya na zituni by the way akubona zituni kana no muri sogo wa kiyaga kugira ngo turwanise ikinyamisho cyo tuzo mu famu mu shara turebe icyo kikoko kitahira ikikoko anyenda ngo manyise abantu baburije ezentama nari embuze zicanga ziri zifire tsikwe nangu tuziriye akatukumanya kikoko kikuzijya bakiri ikintu obutwa so nshaba ngo washanga eze embuzi nari entama zifire mutakaziriya akwa tukamanye kikoko kizirire cyakwa Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television. mbene twino kwerarikira kugira ngo in case kucoko bentama zamara kumumpa
nitwe twasigara kuribwa.